Oke, explore nih kita ini ya. Explore guys. Dah dapet ultra ball coy. Berry juice. Ntar dulu ya, cek dulu ya. Nah ini siapa coy? Big Thief bro. Nothing. Berarti tinggal ke cek dulu ya. Wah nggak ada guys, rock type gua. Wah nggak ada lagi cok. Dapat TM tuh kayaknya. Sweetheart. Obat anjir. Buat apa obat? Ini pakai dipet ya gue nih. Kastilnya di mana nyet? Ntar. Oh iya, belum guys. Kesini dulu. Lil J. Ngapa deh? Rute 7. Karena gue curiga. Gue mau cek dulu. Tuh kan, untung gue kesini dulu. Ini apa? Escape rope. Hah? Ini kayak ini deh guys. Ini ke samping sini. Nah kita coba kesini dulu ya. Ini apaan coy? Ini apaan? Tempat tidur coy. Pasti ada teka-teki nih. Gak ada kali ya? Sotoy aja gue. Rute 7 mana guys? Rute 7 berarti ke kanan aja. Ke kiri aja. Bentar. Ke kiri kan?
Apa ini coy? Oh, berry. Anjir, nanam dong. Spring lotat. Gila, kita disuruh ini loh. Suruh nanam loh. Tanam aja lah ya. Satu aja. Udah cukup. Ya apa guys? Ini mah tempat tanam-nanam ya. Buset, banyak banget guys. Komposter. Ayo kita ke jalan lagi aja. Lah, Snorlax anjir. Masih ada Snorlax sini. Snorlax turu. Pilak lagi. Bismar pedes guys. The Parfum Palace is just rute 6 di sini kan kalau nggak salah. Banyak trainer nih guys. Wanjir. Ini nggak bisa turun guys. Wait. Gak bisa juga. Bantai gak sih? Sini maju. Tet 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 tet. Ini punya Pikachu, dia pertarungan wanita nih. Ganti deh. Black guys. Fine whip. PK. PG. Let's go. Pikachu. PG. Thundershock, let's go. Aduh, nggak mati lagi. Mampus Sinstrom. Haha, nggak bisa gerak lu. Purin.
Psyduck boleh pakai terus. ini the real bebek bodoh anjir. Ini masih hidup coy. Statik kan lo? Gonna die bro, gonna die. Oh iya, berubahin Pikachu pakai batu ya. Sabar aja dah. Di sini nggak ada Alola ya. Thunder Focus. Tebel dia. Statik. Let's go. Setrum Anda. Equalize bro. Saya pakai Pikachu gue kasih Rocky Helmet, kasih ini kasih Rocky Helmet aja ya. Kan udah statik. Ralph, are you freaking kidding me? Let's go Kombi. It's your time to shine, you know. Lebah cantik ya, bukan lebah ganteng. Loh, dia ada fairy ya? Ada fairy ya tuh. Aduh, gulping deh. Ini deh nggak apa-apa. Jangan ini aja, ntar gonna die BG. Pakai yang lain gonna die. Gas aja. Poison gas bos. Beracun. Makin sakit guys. Critical. Masih pawn aja. Pasti tahu. Mati gak sih gua? Mati ya? Gue tanker guys. Dapat tawaran berry bro. Tar dulu deh. Vacuum Palace. Bener kok kesini. Apa nih guys? Spot foto. Pokeball tuh. Ntar gue ajak ngobrol dulu. Bang. Ether.
Ngapa nggak boleh? Anjing 1000 cok. Gue belum beli apa-apa kan. Anjir mahal banget bro. Seribu. Anjir legging cok. Berat deh. Siapa tuh Milotic? Kurvo. Kok naik ya? Ntar cek pasti di sini ada sesuatu guys. Udah gitu aja. No, gak usah deh. Gue takut dikadalin gue. Alah, udah begitu doang. Kayaknya enggak deh guys. Kita enggak. Ntar, tapi gue mau ngecek dulu ya. Sabar. Checking dulu. Tidur coy. Gokil. Numpang tidur coy. Cepat raja lagi. Kayaknya cuman ini kayak musim gitu deh guys. Kan nyari flute kan. Flute dikasih siapa coy? Oh ini ada ini anjing. Wah, amulet koin pakein lah. Pakein guys. Lumayan buat ini ya. Buat apa namanya? Bentar. Kombi gue megang apa guys? Honey gather. Honey, ambil guys. Ngumpulin honey. Itu cuman kayak tour guide doang anjing.
Apa ini guys? Buset, keren banget. Gila keren banget. Foto gak sih? Anjay, Bang Jago. Nah terus gue dapet flute gimana? Bisa. Ancient King. Mana cok? Turun ini Maya. Gak ada coy. Oh apa kita kesini ya? Wih boleh lo ternyata kesini, gue kira dijagain. Anjir gol rook. Tipe ground ya ini ya? Tipe ground coy. Oke bocok. Oh shit, labirin men. Bang mau ribut. Terus gimana guys? Kita lurus aja kah? Pacaran lo ya? Siapa ini guys? Zekrom ya? Apa sih? Lo itu apa guys? Oh ini parfum. Oh dead end, kita disuruh ke dead end ini. Aduh puzzle cok. Terus aduh kok dia lari ke situ ya? Wait the entrance.
Oh gitu caranya nyet. Ya bangsat. Aduh lari ke situ ya guys. Shit susah banget anjir. Oh shit. Aduh larinya ke situ lagi. Aduh kenapa lari ke situ ya guys? Lari di sini deh. Jangan lari situ. Mampus, dapet kan lo? Nggak dari tadi aja. Balkon, ini baru kita ke balkon kocak. Wih, ini resiram baru di sini. Ke balkon coy. Berarti ke sini ya? Sini nih. Nah, benar. Anjay, udah berduaan aja. Lone Boy, Firefall. Firework. Nyindir ini kan Omega Ruby kan. Pityu jago. Naksir kah dia? Naksir dah. Indah bener, indah. Dikasih nggak deh? Kasih kah kita? Dikasih loh.
Dapat lo gua. Mesti dibalikin guys, enggak kan ya? Kasih apa lagi nih? Protect bro. Buat main ngeselin sih seru guys. Larinya lucu ya. Wake up Snorlax, let's go. So wake up Snorlax. Ngebut bos. Nah ini gue dapet bos. Turu bro. Aduh gue tangkap gak ya? Tangkap lah ya guys. Aduh. Save dulu guys, save dulu guys. Save dulu, save dulu. Yuk, let's go. Ready lah. Ini yuk. Lumayan buat ini. Ganti ya? Tapi Snorlax gak bisa surf guys. Tangkap sih lucu ya. Udah lama kita gak pakai ini. Cowok please. Yes, let's go. Turun dulu gak sih? Underwave. Mati gak ya? Terus jangan mati. Aduh gak ada rasanya bro. Tebel dia ya. Quick attack. Anjir amnesia bro. Bantai aja. Sama situ naikin apa ya? Special attack kan? Defense. Kuning aja guys, semangat yuk. Anjir sakit juga deh guys. Level 15 pada. Tapi dia udah full evolve ya. Ini tebel iya. Dijilat lo gua. Kasih apa ya? Ini pasti mati sih. Kita aja lah ya. Ah, cir, kena paralyze cok. Ini bersih terus.
Baik. Udah paralis juga gua. Mati gak sih bang? Ayo bang. Oke, kuning. Aduh, ini kalau mati bahaya sih guys. Lumayan buat kita. Oke, bola aja. Please masuk. Satu, dua. Wah, gak mau. Sulit ya, sulit. Aduh. Masuk yuk. Mati dong abis ini. Terus saya masuk udah merah lu. Ah, mati dong. Mending lu nge-heal, rest. Oh, masih dulu. Oke. Ini deh, Great Ball deh, boleh deh. Gue kasih kosan 500.000. Ini gue kasih. Tuh, 2, 3, let's go, masuk kasih. Anjir, gak masuk bro. Wah, ini sih anjing ya. Mati nih. Ulang guys. Malas anjir, mati. Wih, lama nih. Berarti jadi dipakai elite seat ya. Jadi pakai elite seat guys. Kita setrum aja dulu. Thunder Wave. Ah, nggak bisa gerakan lu. Lu bisa mati guys. Langsung mati bisa. Aduh, dia nge-defense skill lagi. Bite. Aduh, dia nge-defense yuk. Gila gue dikasih. Clean, let's go. Clean lagi yuk. Gue mau nangkep dia guys. Kuningin tapi ntar ini lagi ya. Dilik anjing. Oh enggak. Terus ya. Ya PR banget lagi. PR banget PR. Sumpah. Udah nge-defense skill. Curl. Apa gimana sih baca? Perlas kan lo. Gue takut gue nedai guys, sumpah, makanya gue kecil aja dulu dah.
Wetan. Gila, hampir aja. Please. No. No. Tangkap. Ayo masuk sini. Nggak mau dia. Masuk yuk. Satu, dua. Ah, gila sulit banget ya. Gue setun padahal guys. Merah juga. Aduh, kok nggak mau ya? Naik bola kah? Sekali lagi deh. Gak mau dia. Nah, saya pernah masih 15 loh. Oke, gue kasih kos-kosan 500.000 deh. Satu, dua, tiga. Anjing, dia juga gak mau, cok. Kita mau jadi apa lu? Lagi deh gue kasih Red Bull. So Ultra Ball guys. Idih. Gila, maunya kos-kosan 700.000. Satu doang lagi gue punya. Anjir, gak mau juga, cok. Oh gila, tinggal 3 coy. Aduh, woi, masuklah. Tengah hidup gua. Aduh, kok gak mau ya? Aduh, bola gua habis lagi. Netball coba. Netball sih nggak banget sih. Itu buat ikan sama. Tuh, 2, 3. Gak mau lah pasti. Please, ini bola gue tinggal 1. Masuklah Storlak. Come on, Storlak. 1, 2, 3. Masuk. Di bola terakhir bangke. Pin misil boleh. Aduh, tapi kayaknya enggak deh. Gak usah deh. Gue udah tipe bug guys. Gila, bola terakhir gue loh. Gokil. Balikin. Dikasih ke dia loh. Flute tadi kasih ke dia.
Apa ini pakai daycare ya? Bisa 2. Kita bawa nih immunity guys. Toxic ya. Iya poison kan. Defense. Relax semua ini. Timid anjing. Special attack dia mainnya. Quiet special attack. Salah. Ada yang harus diganti. Sepertinya ini. Kita taruh sini, ntar kita bawa lagi. Ke heal deh. Yuk, let's go.